Hoërskool Bastion en Madiba Comprehensive School is enkele kilometer van mekaar, maar tot onlangs het die leerlinge mekaar skaars gesien. Hoërskool Bastion, it is twinning voluntarily with Madiba Secondary in Kagiso, a former predominantly Afrikaans school, today twinning with a black school in Kagiso. Nou deel die skole hulpbronne soos biblioteke en sportvelde, maar ook personeel. Ons vind dat daar 'n geleentheid sonder dat dit die departement of die skole geld gaan kos om die personeel met mekaar te kan deel. En dan spesifiek met die derde taal en tradisionele tale geleentheid vir kinders te gee. Ook afrigters se kennis word nou weier ingeploeg. They are good at rugby, we're good at soccer, so learners from Bastion will come train soccer with us. Those who are rugby players will come this side, train with them. Die samehorigheid onder leerlinge is reeds duidelik te sien, veral toe hulle aan hulle eerste gesamentlike atletiekbyeenkoms deelneem. Ons as Madibas, dit is nou Bastion en Madiba, het dan ook die byeenkoms gewen. En dit het ons dink ek nog vinniger nader aan mekaar gebring. Die plan is om die program nou oor die hele provinsie uit te brei en moontlik ook die land, en veral om meer Afrikaanse skole aan boord te kry. We are the Rainbow Nation of God, so this is the Rainbow Nation in practice. Mia Spies, Nuus, Kreersdorp.